niba uri umusubscriber wa nyawe wa YouTube channel How to Get Paid, ukajya ufata nk'isaha imwe cyangwa iminota 30, ndetse n'igihe utabonye umwanya uhagije ukaba wafata nk'iminota 10 ukagerageza project mba naguhaye, ndagira ngo nkubwire ko muri uyu mwaka twinjiyemo vuba w'ibihumbi 2025 uzabona ko inama ngenda nkugira, uzabona ko gukora project ngenda nkuha ari ibintu byiza, ndetse ndabizi uzanshimira kuko cryptocurrency igiye kwigaragaza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Hanyuma uri kubona ko hano ndi ni kuri Twitter page ya Notpixel Airdrop, ndetse bamaze kubona golden verified mark. Ikindi kintu, iyo uzamuye gato ubona iyi post iriho Donald Trump yambaye ikote ririho logo ya Notpixel ari kwitegereza muri telefone ye. Hanyuma uri kubona ko hano hariho amagambo agira ati idolari rimwe kuri Notpixel coin imwe. Ibi byashoboka cyane, ndetse ushobora kuba wakibaza uti se uyu ni Donald Trump wa nyawe? Nago wakabitinzeho niba uzi event izaba ku itariki 17. Niba uzi impamvu nakubwiye ko Vetas Airdrop, Nodepay Airdrop ndetse na Lost Dogs byahisemo kuzaristinga token zazo ku itariki 17. Niba ibyo ngibyo utabizi, niba utarabonye iyo video update, nuko nyine utari umusubscriber wa nyawe. Gusa reka twivugire kuri Notpixel Airdrop. Iyo uje ugafungura Notpixel Airdrop, hano narindi kuri Twitter kwari kugira ngo nkwereke iriya post yabo iriho uriya mugabo Donald Trump yambaye ikote ririho logo ya Notpixel, ndetse nkwereke ko banafite golden verified mark. Ikindi kintu cyiza cyane, reka dufungure Notpixel Telegram bot kugira ngo turebe ko ndi buguhe congratulations, kuko hari ukuntu nagiye nkugira inama ngusaba gukora iyi project ushyizemo imbaraga, aho bakimariye kutubwira ko abantu bazemerwa kubikuza ari abantu ubu bafiteho Notpixel point 100. Mbere zari 100,000, ariko muziko bakuyeho amazera 3. ni ukuvuga ngo bakoresheje ratios ya 1:1000. Niyo mpamvu niba warakoze iyi project nkuko nagiye mbigusaba, nushaka ube utarabonye Notpixel point 100,000 ariko ube warabonye nk'ibihumbi 70, uraza gucekinga hano, ndabizi neza uraza kubona ufiteho Notpixel point 100. Niba uzifite you are good to go, nguhaye congratulations nziza cyane. Reka tuze hano kuri iyi balance tuyikandeho. Uri kubona ko bari kutubwira ko turi eligible. Mu by'ukuri kwiyemera guys ni bibi, kandi kuba honest ni byiza. Njyewe ntabwo nigeze nuzuza Pix point 100,000, nujuje Pix point 50,000 n'imisago, ariko nyeka ko iyi project nkuko nagiye mbikubwira ko bataduhaye airdrop ngo nuko tutujuje Pix point 100,000 kandi twarakoze cyane, ntago baba bari fair. Ni nayo mpamvu Twitter ya verifyinze iyi project ikayiha golden verified mark, kuko niba warakoze cyane ariko niwuzuze Pix point 100,000 ntago bakwera imina. Rero ikintu cy'ingenzi ukwiye kumakinga sure ko hano wujuje izi Pix point 100. Hanyuma niba warajujuje, tugiye gukora iyi task ya tone capture. Turishyura 0.15 tone coin, hanyuma baduhe code. Iyo code bari buduhe ndakwereka uko tugikoresha kugira ngo tumaking sure ko izi airdrop criteria tuzujuje, twitege neza ko tuzabona ku mafaranga meza aryoshye, kuko iyi project iri strong guys. Muri kubona ko Twitter yamaze kuyiverifyinga, kandi nanjye na kera na kare nahoze nkubwira ko iyi project iri strong. Iyo ugiye muri Telegram channel ya Notcoin ubona ko bahora bapostinga Notpixel iyi project na pause ndetse na Dogs Airdrop na Notcoin nizo project zagerageje kwitwara neza, cyangwa se zizagerageza kwitwara neza kuzitaraba listed, ariko Blam yo iri ku yindi level. Tujye tuvuga airdrop, ariko Blam yo irenze kuba ari airdrop. Tugiye kwiyizira rero hano kuri tone capture. Turategereza twitonze, tuze hano kuri request.
guys unkurikire tugendane neza cyane, hanyuma ndategereza nitonze baranjyana kuri Tony Keeper. Okay, ndategereza nitonze, uri kubona ko ngomba kwishyura 0.1. Ego ndazamura kano kantu, nta nubwo ari 0.115 nkuko nari nabivuze, gusa ariko wowe hari igihe uraza kubona bagusabye kwishyura 0.115. guys niba uri eligible ufite Pix point 100 nkuko nzifite, uraza kunyandikira kuri WhatsApp mwoherereze Tony coin baraba bari kugusaba unyishyure kuri mobile money, hanyuma tugiye gukoresha fingerprint kugira ngo twishyure 0.1 Tony coin. Hanyuma hano no gutegereza aho gato cyane twitonze, uri kubona ko hano bari kutubwira ko turi bushyiremo code hano. Iyo code turayibona gute? Ni ukugaruka hano kuri Tony Keeper, unkurikire tujyane twitonze, turagaruka hano kuri Tony Keeper, dutegerezeho gato cyane twitonze nk'umunota umwe tugereranyije. Ndazi kugaruka umunota umwe warangiye. Okay guys, ndakeka umunota umwe warangiye. Iyo umunota umwe urangiye nibwo ureba iriya code ukagenda ukayishyiramo hari ugakanda kuri submit. Kureba iyo code rero uza hano kuri history. guys unkurikire tujyane, uza hano kuri history, hanyuma uhita ubona aka kantu ka received 0.05. nubwo twishyuye 0.1 ni ukuvuga ngo batugaruriye kimwe cya kabiri, ni nkaho hano ari nta kintu badusaba kwishyura, ntago ari donations, ni ukugira ngo dupromoting Tony blockchain. Tugiye kuza hano handitse encrypted comment, hanyuma nituhakanda ikintu turi bukore ni ukuza hano hari decrypt the comment. okay, hanyuma turakoresha fingerprint, bahita batwereka iyi code. guys iyi code uri kuyibona, ngiye kuyikorera copy. Kuyikorera copy ndabanza nyikandeho gutya, mitenza hano munsi hano kuri comment nyikandeho, bahite bambwira ko ibaye copied. ndahita ngaruka hano kuri Telegram, mitenza hano, ndategerezaho gato cyane, nze hano handitse enter your code, ndahakandaho umwanya ndekureho, ninabona ijambo paste. okay, ndabona mise ndibona, iyo naribona nari kongera ngakandaho umwanya nkarekura paka mbonye iri jambo paste nkarikandaho. okay, ya code nayibonamo hano, nkahita nkanda hano kuri check. hanyuma uri kubona ko turi gukanda kuri check, bakatubwira ngo something went wrong, try again later. byashoboka ko biri guterwa n'iri jambo code naryo twakoreye copy kandi ritari necessary, icyo bashaka ari iyi code. Reka nkwereke uburyo tugiye kubikora. Tugiye kuza hano nko kuri WhatsApp, ushobora guselecting umuntu runaka, ukaza ugakora paste ya bya bindi, ugahita uza ugasiba iri jambo code, ugakopia akangaka konyine. wamara kugakorera copy ukagaruka hano, ibingibi ukabisiba ukabivanamo. wamara kubivanamo ugahita ukora copy ya code ari yonyine, nako ugahita ukora paste ya code ari yonyine, ugahita uza hano kuri check, ugategereza witonze. uri kubona ko bihita bikunda neza cyane. ikindi kintu ngira ngo nkwereke nuko nyine batwibukije gukora iyi task, ni nkandi mahirwe baduhaye. uri kubona ko hano ni muri Notpixel Telegram channel, batubwiye ngo hey Pixel, most players have successfully completed the Tony capture and you to light, but just a reminder, hurry up, there is no much time left. ni ibintu byumvikana neza niba project ngenda nkuha ugenda uzijoininga, ndetse apana kuzijoininga gusa, ukazijoininga ukanashyiramo imbaraga, ukajya exploring project. niko gukorera amafaranga kuri internet. Nago kuri internet gukoreraho amafaranga ari ukuza ugakora akantu kamwe ugategereza amadolari 100. kuri internet hari amafaranga, uzana agatebo ugashyiramo ayo ushoboye, akaba ariyo ucyura. ntuzajya uhora ubona project zose ziguha $1, project yose nkwaye ikaguha amadolari 2, 4. nuko nyine ariyo uba wakoreye. buri kimwe biba bisaba kugikorera
ndetse nkwibutsa ko hano kuri YouTube channel How to Get Paid ngerageza kuguha project ziririyo nk'umutangizi. Hari igihe uzajya ubona wenda project nguho ubona udufaranga duke, ukajya ubona hari amatangazo kuri internet cyangwa se publicity cyangwa advertisement ngo kanda hano turaguha $100, ngo niwishyura ngo $200, ngo turaguha $100 ngahe. Guys, it's up to you. Ibyo ni ibintu natwe tuba twaranyuzemo nk'abatangizi tukagira experience kuri internet. Hari amafaranga ariko bisaba gupaying attention, kuko iyo ucunze nabi hari n'abashobora kuguha ayo mafaranga ariko bakaguha task zizagushyira muri risk. Nguha project ziri verified zizewe ku buryo niyo wabona amafaranga make ariko umakinga sure ko uri safe. Kuba kuri internet bisaba kuba maso, bisaba kwitonda, bisaba ubusesenguzi, bigusaba kudakanda kuri buri kimwe cyose ubonye. Reka mwifurize ibihe byiza, tubonane mu bindi biganiro ndi kugutegurira. Imana ikurinde. Bye bye.